Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga oras yung amin, papagayam, kablaawan na kay amin, anayat amang tartarabay iti drama nga unay daytan kaka. Kat ita, adto iti pakasaritaan asinurat ni pagayam Nestor Marcos, na pauluan iti, Tangsit Bukasit. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Umayan! Di ka lang makururay! Irmabiyag ko. Unay daytan kaka. Agpupungtot kan samanan irmabiyag ka. Mabiyag ko tarupang! Unay daytan kaka. Nagtangsit kit din ti panagsasaom. Angam uray no natangsit ka sa anak asumukaw. Taay ayatin ka unay biyag ka. Ay nga, anda ka pa ila di taridaw. Digdigaan na kon, makapasuran! Alay ko. Ay sus, nalipitan ti iman na iti panangirikap ko iti ridaw. Ay, unay daytan kaka. Ala na kumasula ko. Nanang! Umay ka man, nanang! Nagsakit pa lang ti tambudok analipit. Ay napasensya ka kuman iti anak ko pulon. Una datan kaka. Rusan ko lang ayatan ni balasang muundang ang mga nunadiswa ko man. Unay daytan kaka. No apay kat nga minadi mo maalanay lisi ta imam itayan. Saan ko matapagarupan nga iri kapanak di balasang mo. Napanakit din ingul pingin libag tirikap. Jak pulos na pakadaan undang. Nala, oray ka na agasan mo tan tinasugat aramay mo pulon. Agyaman na kiti panangkuyog mo kanyak dito klinika ni Dr. Di Sigurado. Ay nawanan yaman na. Kanrebeng na lang akuyugan ka at anak ko mo tinakadisgrasya kan ka. Tangsit bukasek na dyan nga irma. Siguro mo't napabutngan ka itanan niya. Ay saan? Ura no natangsit ni Irma abalasang mo. Jak to isuko ti panagayat ko kenkwa na undang. Umayak to manen agpasyar iji balaya. Wan pijong. Dandani na regas di tamudon nila kay pulon. Idim balibag ko tirikap tiri daw may. Ura detan kaka. Tagkatawa ka pa yung mga istorya. Gapo ta na palalo ti musiig na idinalipit ti ramay na. Numuna ta karkarwam mo tagkatawa. Sapay naglawa mo. Salot ka mo. Anya nalawa mo takong kunam. Saan ka ngagdilag akas taa? Ura la sumgar ti buok ko. Iti panang dilag mo kanyak. Unay daytan? Anya nga mintin nalawang ay bagbagam. Kwa, tangiwat mo. Nakalawlaw agayam nagkatawa ka. Salot ka. Pinapispisan na kulatan. Amom kasurun ko tinay bagam. Pumano ka langan. Tama nga numatibab ka. Una yan na kinatangsit mo abalasang. Pumano kan? Angam saan ko pa yan na ibaga ti gagarak. Amuklatan na niya ti bagam. Ngam kastoy ti makunak. Awan tinamnamaam kanyak. Isa pumano kan. Panaw! Una datan kaka. Una yan, kinatangsit na. No saan na napintas? Ay, pakpakawan durgi, no? Talyawak pa ti kasi klasit balasa. Ay, pijong. Apay ngagdaydaya mudum ka magmag na. Sa dino nagapwam. Ije balayaw na naundang. Hawkat. Anya nga rod nga iti daydaya mudum mau. Ni Irma nga anak yaw, nakatangtangsit. Inabugnak akas lamanok, ije balayaw. Gapulay tinaybagakin ko ana. Anya? Anya nga mintimbagam aginura na. Jay naibagak ka, nalawa mo't gayam. Unay daytan kaka. Anyat nalawa nga minadakdak ka matumiti anak ka. Jay ngiwat na, no agpag-aak na na. Sos,
Kas labiklat ngagsuyaab no kas diya nga agpagaak. What? Unay daytan kaka. Makabadrip ka laklakayan. Di ka lagsarsardeng. Unay daytan kaka. Asino man ti kinaapam iti cellphone mo, Irma. Di siya kaya hawayano nanang. Kaya't naman nito may dito balay. Ngum kunak asaan pa lang nga may pakpakita. Tamasursurunak ng kuana. Unay daytan kaka. Kat sinaysaya at mulat ako mga rod tinakisarita ken kuana. Say-saya at din tikas diya klase ti tao. Lakayan. Balasang ka. Uray lakayanin ako nam ni Pulon katrumbang laang adayawam. Tangamen inaunangam sika. Adula amin. Daydayawam ki din dagiti kakas diya ti klase na tattao. Dudoogan ng kumursunada ki din. Agpapanpay balasang ko. Saan mo tamadlaw unay alakay dayjay tahawayano mat. Adaw ti kwartana. Nuisot pakiasawaam. Saan kantong agrigat anak ko. Pambarakon pato. Makiasawa at ki din iti duduugan. At sino nga rod ti kaya mo? Wanaw, ni Pijaw ti kayat mo apakiasawaan. Ay, sa bagay, nagagat ni Pijaw ken nasingpat. Sa anak matkit ding agpilpili anak ko. Basta makitak anasaya at tipagbanagam iti sidong, tipagsabaam. Uray na diya, Pijong, jak kayat nanang. Anya, ayunay daytan kaka. Anya lat kinapilim matan. Dua, ti agar-aram ken ka. Awan la mapilim ka dakwadan. Ay, awan nanang. Jak la pagtatak ko nanti makiasawa ka dagiti agar-aram kanyak. Unay daytan kaka. Sapay la ko mata magustuhan ni Irma to'y pinabungon ko arigalo ken ko na. Agtupto ka kaulitiri daw na. Apaw! Irma biyak ka! Umayak man! Tilo ko ala kay Pulong. Nauna anak man na mapan mangpasyar ka ni Irma. Isu di aday ti abay tiri daw da. Agore ka man. Tapalsiitan kasi kaalakay. Uray ta na ibulsak to'y palsiit ka. Ito, nang ibulsak mo iti batang umagatid. Balaak iti kaslabulintik abataw. Tiruwag man ita alakay Pulong. Marang mapagtaray ka. Siriga ka na. Nalitikan samot ng tiulo na. Tilapayag ko nagsani, nagsakay. Kunak no nalitikan ng tiulo na. Ngay mo't gayam dakkel alapayag na tinapalsi itak. Aday ka, nagsakit tinapalsi itan alapayag ka. Lakay Pulon. Apay niya tinapasamak ken ka. Apay nagrew ka itay. Irma, kunak na da ka di taon nagtibalayaw. Sikan sama tinang palsiit kanyak. Anya, unay daytan kaka. Papasulin na ka ng palsiit ken ka. Ay, saan asyak, tata? Sino kumapay nga rin din ang palsiit kanyak no saan sika? Saan ka magpabasol iti kasta tata? Tadakas nagpapabasol. Saan kan ngaglibak? Amok ti kinatangsit mo. What? Sapay, ada ko maitid ko kin karigalo. Iso na ito nakasupot abit-bit ka. Di mo kunaan. Adi mon itid kanyak dayta. Ay, lawan ganas ko na mangitid. Gapoy ti panang palsiit mo kanyak. Unay daytan kaka. Ipabasol mo matlatan kanyak ti jak aramid. Kumano ka nga rudan? Madit pa nagkitkitak kan. Ay, nat panagkitkitam kanya ako nga eh. Kaslakaan sisitan iti pa nagkitkitak tata. Ay, unay daytan kaka. Nagbasit nga rudan at ipanagkitam kanyak no kasta. Talaga? Bumasit latta ti panagkitak kada kayon. Takasla bukal lat balatungan ti panagkitkitak ng katata. Di la bukal ti utungan dakkel basit. Unay daytan, nagkaro kamutan. Gapoy ti panang pabasol mo kanyak iti jak mo tinaramid. Iso ano kayat mo tinasaya at agawid ka langin tata. Taamangan no jak makapagtepel kat karimkemen kan. Unay daytan kaka. Lipay kat
kaslabuayan a sumikbab sa kumarumkam. Ay talaga, kumarumkamak, no jak makapagtepel, isong agawid kan lakay pulon, panaw! Irma, napan mo mailatan binugtak akas lamanok, yagar aramken ka. Masurunak unay nanang itiday jalakay. Apay akasuron mo ni pulon, idinto tadapay bit-bit na arigalo. Wen, adda nanang. Kat para kumakanyak de ja regalo, ngem dinan inted. Anya nga men, tinakabasulam aya. Pinabasol nak, asyak tinang palsiit kan kwa na itag tuk-tuk-tuk itiri daw. O day-daytan kaka. Jak yung pagarup, analaing magayam magpabasol de ja lakay. Iso at binugtak kun aakas lamanok. O day-daytan kaka. Ay nabalasan ko, di ka uneg-tang-tangsit. Tama nga numauma dagiti agar-aram ken ka, kat awan ton ti mangayat ken ka. Alis tulat makiasawa nanang. Nalakalat makiasawa. No nga rod awanen nga'y tagaram ken ka. May bagampay nga ta, analakalang ti makiasawa. Ay nananang, daytoy alaplapsat ko. Imposible meten naawan ti mangayat kanyak malaksid kadalakay pulon kan pijong. Oray napintas ka numaditi ugalem, di da kakayat. Iso adi mo sigiguradwan, nga dan tumanan agarem ken ka, no agsardeng nga agrayo dagiti dua. Ay, adu adi tananang, iso adi kay madanagan. Sa anak ngagbaket abalasan, unay daytan kaka. Ay, na may saak nila kay Pulaw. Saan na anay tuloy ti panagpasar na kumakan ni Irma. Gapoy ti panang palsiit ko itaykin ko na. Ay, siyakmat ita ti dumiskarte. Uray natangsit ni Irma. Ano saklat ta nga Irma? Bareng sungbatan na tumatlag at maasawak. Kat naasawak taon, saan ton nga agbaleng jay kinatangsit na kanyak? Namin anon nga imbagakken ka pijong nga awan tinamnamam kanyak. Amok nga raw, no kun kunam lang na ita. Isa jak agsardang Irma. Unay daytan kaka. Mamin ano adaras ti kayat mo apanang bastad ko ken ka tap nagsabdeng kan. Aking ka nga daangis ka. Sa anak to ama uma ang makibagbaga nga ay ayatan ka. Pues, aging nga daanges kumet, sa anak mo't ama uma amang ibagbaga di ka kayat, iso apumanaw kan. Ulay letan kaka. Agpakamatayak no di naklat na maayat. Ore man agpakamatay ka, awan nasakit abakrang ko. Ulay yan na kinaulpit mo. Pumanaw kan kunak ni. No di ka pala pumanaw, inakaan ng tinakatermos adanong te suyat ko kan. Ulay letan kaka. Planong pagayam ti manglamaw kanyak no jak pumanaw. Talaga Iso ano di mo kahit tagdigo si tinapudot adano, mag-awid ka langan, agburburuk ting karga kijay. Pumanaw kan? Muna detan kaka. Ti salot nga Irma. Talaga atangsit mo kasi. Nimat la kay pulong jag tugtugaw iti tambak iti igit ti kalsada. Kunak no nagawid itayan iti balayda. Asgak man kide. Kita tinapalsi itak alapayag na itay. Tata pulong. Muna netan kaka. Apay di naksumbatan. Mulagatan nakmatlatan. Muna netan kaka. Magsangit kayo mo ito nama. Apay, nasakit pa lang tinapalsiitan alapayag yaw. Apay nga maman napalsiitan tinapayag ka. Wano si ka, tinang palsiit kanya kita eh. Ay, sarama. Saan? Una datan kaka. Diyak lang ko man nagdamdamag itayan. May sagmakak samad. Apay nga raw, nga maman napalsiitan tinapayag ka. Ay, ama. Nagapuha kami ni Jabalay der market na istorya na kanyak. Kastaya. Uy. Kita man tin napalsiitan alapayag yaw. Ay, saus. Di mo apirasan akit na nasakit pa ilaag. Ay, una retan kaka.
Kimamatis mo't tunto ilapayag yo, ama. Wan nga raw. Sipon agar-ar makanirma. Awan payapulos nagbuhay na asak. Puro malas. Kastaya. Agpadatang arod no kasta, ama. Oras siya. Nang rugimot amalas ti panagbiagaw. Sipon nagarmak kanirma. O naidaitan kaka. No kasta. Makamamalas nga ron na dya tangsit mo kasit amalasag. Pero miti pan nakadismaya kiti panang pasyar ko itaykan ko na. Kapay. Kapot ako na nga aging gaajak sumarda nga grayo kan ko na. Saan kalumot na mauma amang ibagbaga? Adinak pagtatak ko na napakiasawaan. Ulan ay talkaka. Orasak. No mangag ko na itakin ko na balikas. Nagmaday tiriknak. Nasakit tiriknak. So isardeng konsan tiagrayo kan ko na. Anya? No kasta agpada tayo ti plana o ama. Kasta mo ti agay ay ayam itay ti panunot ko. Kasla kayat kumutan ti sumukaw. Napintas ni Irma. Kan ay ayatek unay. Ngam awan mabalay no di nakayat. Mabalod akmat no pilitak agunodan ti ayat na. Tangsit bukasit ni Irma, ama. Ngam unay kat ngaminan na panagdoyos takin kwa na. Isardeng kaon ti agrayo ken kwa na baraw. Oray siya. Isardeng kumutan. Tamang ano ad-addang aglakayak abaro. No saan ko nga ibawing tiriknak iti sa balay. Una detan kaka. Irma, ada ka di paspaso nga adam. Taitay ka pa'y anak katanaw di tatawa. Ha? Awan nanang? Siguro, sigsagam dagiti agar-aram kan kanya. Mas daawak nga ron nanang. Tadi damutan umay dito balay. Ay, siguro, ako na umadan balasan ka. Ta nalabos mo nga main, ti kinatangsit mo. Nauyong ka. Kan oray kumano kasta. No, saan analabos at talaga, ti kinatangsit mo kadakwada. Tila dakas, no awanan ngagpaiso tagarum kanyak nanang. No simmardengan dala kay pulon kan pidyo agarum kanyak. Sa awan tumutin ti sabali pay. Sigurado, ngagbakbakit kan abalasang, no simmardengan dagiti dua, ngagrayo kan ka. Ay, diyak mo ti palubos ananang. Dahito'y akinalaplapsat ko. Agbakitak abalasang, never mo't ananang. Alaga para makita, no dapay may lawan ang mga aram kan kanak. Ammo nga rudon ti amin na natangsit ka, unay daytan kaka. Dagiti salot. Isang matlagayang awanan ti mayat nga agarum kanyak. Takas taunay ti panangipadpada magdala kay pulon kan pidyong anak katang sitak nanang. Kitagpay sumata na tangsit ka. Tangsit bukaset. Kung kunadakan ka. Uray kumano kasta no di damot ibagbaga aba akak kanon. Okat agpay sumata aba akan. Tanay. Nalikudamon ti kalendaryo akunada. Manutawan maun, unay daytan kaka. Kayat kunti makiasawa nanang. Oray kayat mo itanti makiasawa, awan mangayat kengkan. Sapay, nujak arapa, apiti aganak kumamot iti ado. Tapno adun tumot ati mangistimar kanyak, intun siyak tuntag bakit. Dayta itati problema. Ay kanto pa'y anak ko, no mapapauna anak. Awan ton ti kadkadwam dito'y balay. Sapay takrot ka nga ro diti alalya. Dayta nga ro ditakot. Dayta ti parikot adakkel nanang. Naawan kay ton. Asinon tupay nga iti kadwak dito'y balay. Ay kayat ko talagang ti makiasawa nanang. Oray anya ti langlangana ditan. Ayunay daytan kaka. Nakapilpili ka ide ngamita. Kaya mo niti uray anya alanga. Ayunay daytan. Gunggunam anak ta napili ken natangsit ka, agbalin ka na baak, tangsit bukaset, ayunay daytan kaka. No saan tayo kayat nang iti agar-aram ka na tayo, saan tayo kumaida ala isen wano tangsitan launay,
ta karbangan damat ti maraem. Narigat mo ti natangsid launay, ta awan to ti umasidagkan ka no agrigat ka. Ken saan tayo nga ipanakkel ti kinapintas tayo, ta agkupas day ta. Ngam no kinaimbag ti ipakita mi ti pada matao, malaglagip dan to ken kaday ta. Ditan papagayam ti naggibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Tangsit bukasit. Dito'y drama tayo. Una daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.